amateka yanditswe n'intwari, hari n'andi yandikishijwe amaraso, ariko hari n'ukuri guhishwa inyuma y'ibinyamakuru n'ibitabo byo mu isi. Ikaze nshuti bakunzi ba Joli Media TV, aho amateka ahura n'ukuri kandi amatsiko agasubizwa n'ubushakashatsi bwimbitse. Nitwa Ukwikunda Inyasi Joli. Uyu munsi tugiye kwinjira mu misozi miremire ya Lebanon, ahantu hari umutwe w'ingabo utangaje ku isi. Ni umutwe ufite imbaraga ziruta iz'igisirikare, ukanaba ishyaka rya politiki rifite ijambo rikomeye muri guverinoma. Uyu mutwe witwa Hezbollah. Ese wari uzi ko izina Hezbollah risobanura mu rurimi rw'ikinyarwanda? Izina Hezbollah ahanini rikomoka mu rurimi rw'icyarabu ku magambo abiri y'inyunge, Hezb na Allah. Sinzi niba mbisomye neza, ariko risobanura ishyaka ry'Imana cyangwa se abambari b'Imana. Izina ryonyine rihita riguha ishusho y'uburyo uyu mutwe utubakiye kuri politike gusa, ahubwo n'imyemerere y'idini ikaze cyane. Tugiye kureba uburyo agatsiko k'inyeshyamba kashibutse mu bukene bwo mu myaka y'1980 kakaba kageze aho gahinduka inkubiri ndetse n'imbugita Amerika na Israel batinya kugezana n'uyu munsi muri 2026. Byose bijya gutangira byatangiye mu 1982. Icyo gihe Israel yateye Liban ishaka kwirukana umutwe wa PLO, Palestine Liberation Organization. Liban yari iri mu ngwano z'abenegihugu, mu muvurungano w'intambara z'abenegihugu, ariko abaturage b'abashia cyangwa se abashii nibo bari bahejwe cyane, bari mu bukene kurusha abandi. Muri iyo mirwano y'abenegihugu, igihugu cya Iran cyabonye amahirwe akomeye cyane. Nyuma y'imyaka 3 gusa, Iran imaze gukora impinduramatwara ya Kiyisilamu, yohereje abasirikare bayo basaga 1500 bo mu mutwe wa Revolutionary Guard Corps mu gace ka Bekaa Valley muri Liban. Intego yari imwe: kwigisha urubyiruko rw'abashia kurwana mu rwego rwo kwirwanaho, ariko nanone banarwinjizamo amatwara ya Kiyisilamu arwanya uburengerazuba bw'isi. Aha niho ishyaka ry'Imana Hezbollah ryavukiye. Ntabwo bari inyeshyamba gusa, ahubwo bari n'ingabo zateguriwe kurinda idini n'ubutaka bya Kiyisilamu. Mu 1983 Hezbollah yerekanye ubukana bwayo mu gitero cy'ubwiyahuzi kuri ambasade ya Amerika n'ikigo cy'abasirikare ba US Marine Barracks i Beirut, aho abasirikare ba Amerika 241 bahasize ubuzima. Kuva uwo munsi izina ryabo ryatangiye guta igisisi. Hezbollah ubwayo ni leta mu yindi. Benshi mu bihugu by'uburengerazuba bafata Hezbollah nk'umutwe w'iterabwoba, ariko muri Liban amaso y'abaturage iyo areba ibitandukanye n'ibyo uburengerazuba bw'isi buvuga. Hezbollah yubatse ibyo twakwita cyangwa se twafata nka leta mu yindi leta. Mu mibereho myiza y'abaturage, Hezbollah yubakiye abaturage amashuri yabo, ibitaro byabo bitanga ubuvuzi buhendutse, n'amabanki atanga inguzanyo. Ibi bituma abaturage bubaha Hezbollah kurusha n'uko bubaha leta ya Liban idashobora no kubagezaho amazi n'amashanyarazi. Muri politiki, Hezbollah ni ishyaka rifite abadepite n'abaminisitiri, ndetse nta cyemezo gikomeye gifatwa muri Liban batabigizemo uruhare. Mu gisirikare ifite abasirikare barenga 100,000 babitojwe. Inzobere za gisirikare zivuga ko Hezbollah ifite n'imbaraga ziruta ibihugu bimwe na bimwe bigize umuryango wa NATO. N'umutwe wayobowe na Hassan Nasrallah mu gihe kingana n'imyaka 30, wahoraga yihishe ubutasi bwa Mossad, ariko byarangiye imuhitanye. Ahita asimburwa na Sheikh Naim Qassem ukiyoboye Hezbollah kuri iki gihe. Nyamara uyu nawe yahoze yungirije Hassan Nasrallah, wavugaga akarere kose kagahungabana n'isi yose igahungabana. Nyamara akaba yari umugabo usanzwe utarukundaga kuvuga, ariko yavuga imbwirwaruhame ze zikaba ziri cyane.
ifite amakompora ndetse twavuga ifite za misile zikomeye cyane zirenga 150. Izo misile bafite zimwe zitwa Fata 110, ni misile zishobora kurasa mu kigo cya Kiria i Tel Aviv, mu cyicaro gikuru cya gisirikare muri Israel ari muri Liban. Nyamara bene izi misile zishobora kuraswa zivuye muri Liban zikagera muri Israel ndetse kandi ntizirusha intego. Bafite kandi indaki za Tiner zubatswe mu rutare mu minsi y'imisozi, ziri munsi y'imisozi ku buryo n'iyo Israel yaturitse ibibombe biremereye gute, abasirikare babo ba Hezbollah, ubwo nibo tuvuga, baguma ari bazima. Kugeza uyu munsi muri 2026 Hezbollah ihagaze nk'inkingi ya mwamba mu cyo Iran yise Axis of Resistance, cyangwa se ihuriro ryo kwihagararaho kuva mu ntambara ya Gaza yatangira mu mpera za 2023. Hezbollah yinjiye mu rugamba mu rwego rwo gufasha Hamas irasa mu majyaruguru ya Israel buri gihe. Icyo bari gukora kugeza ubu ni intambara yo guhangana, bari gutuma Amerika na Israel bataryama, bategereje umunsi intambara yeruye yazatangirira. Isano yabo n'ibiri kuba uyu munsi nuko nyamara Hezbollah igumye muri Liban igihe cyose izaba ikiriho. Israel idashobora na rimwe kugira umutekano usesuye, kandi Amerika nayo ubwayo ntishobora gukura y'amaso. Ikibazo kimwe gisigara mu mitwe y'abantu ni ukwibaza niba koko uyu mutwe wa Hezbollah ari ishyaka ry'Imana, cyangwa se niba koko Hezbollah ariyo izagenga hazaza hejo ha Liban. Nyamara kwibazwa niba ahubwo Hezbollah itazaba imbarutso y'isenyuka ry'akarere kose. Nge nitwa ukwikunda Inyasi Joli. Nshimira cyane buri wese ukora subscribe kuri Joli Media TV. Ndabashimiye uburyo mukunda kumva ndetse no gusesengura amateka n'ubushakashatsi buza bufungura amaso y'Abanyarwanda aho bari hose ku isi, ndetse n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Komeza ubane natwe kuri uyu muyoboro wa YouTube Joli Media TV. Naho ubutaha. Salam, shalom.